aba barara Kiliziya Kibuye Catholic Parish rero mukasheshe bakwatogwa mu bende kandi izo baryanye ncyakari nibija kurara mu bende abaramagi bona ku Gakongo Kasese na Fort Portal Diocese bona mu region yene ya kuno bakira kuraba hano kandi bakuraho baine kuraraho kandi bakubana baheka twine kubatekaneza kuriya kunywa kubarorera kurungi habo kuba batandikira ku sazino kandi mpaka bajya kuzamu kanekero ikirungi kitambara awire bakushana zo kurushana kwinda bakagera mu bwiro bw'ecuro ahabwa ADF ya timbyange bya Rwenzori kandi kunda kufitira ubwire bw'ecuro batuhabaraja ngo Mr. Benedict Kabera umushomesa w'Kiliziya ku Parish ya Kasindi omudesizi ya Butembo Beni omuyangari ya Kongo nagerangwa yitabira umukuru amagoku okushabira ihangari ya Kongo kugira ngo ribase kutunga obusinge tunakiana miguu ni kuomba Mungu atuletee amani na usalama katika nchi yetu ya Kongo. Wekigendererwa cyaitu batanga abakristo kongera kuhamya ubwiza bw'Imana no kubatira omugere yabo betwetanga bayisitwe omukikiriza omukuru amagoku n'abanyamakuru bakwitabiremo abarimo Alex Ashaba okurwa mu rurembo rwa Fort Portal wasemerunde 3 arukura magana mugongo umuntu wakashatu ebingi byone byo kushaba oyino kukiza kurugamba mtima gwawe tukarigana mugongo takafuni so ni nyanti imabandi abikiriza mwena kandi kintu cyo no kutambura no mugaturu cywenga abakustayo tubinemo mu group abaramuji bayongera kutugambira zumuhansho ngabo nci bari kuzana mugongo ikigendero kiramu no kuntambuza ubu tukiramu no kuculira ruhanga aro iketagwe kikunyigire mazima kukikira aroba kujuna na bazigu ahindura na bazigu bawo nincha nabo bafuka abantu barungi abantu batekatekwa kwikana mugongo abiruyo kweza 3 gasha kwa Philip Murangira